simiro urukoba mu East Africa hano na Africa mwumva msayije kina mgondize lifestyle yendi msayije investor aina ma TV aina ma radio kale ina lifestyle yenko umuntu aina za private jet sutor kumuralizo wawa akayizera mananka mutukutuku no kumureta nikihura kitangaye umukyara kururo imeri mbasijya bakusana but you relate, you exchange contacts, you talk mumanyangana habakwati kiriyango buryo muwena nakoraki na nama ya mugenzi we moment yege kabane urota kurura ndebera hanga wanje arukunta higuru ndukika hindukuza I was very much happy actually akanambo kaine akanamba no kasaba no katwaranka wahikasha heyo kumwenda that is when you search for it konka kandi uko kwikaho no wanza wayetwara ngomanya n'abantu batanguhi abo kwatwa kwenda kubestia mnonga umuntu kuba successful mwena na harimo za bad energy somewhere so no yetwara but of course aho yagira kushikira hariya ntahi nabo kwa bamushikire then later in the mix if you feel like nonda kumbugara ninga kuba nawe nga kugire cyo wamwenza then you know the procedure but otherwise karena hikayo good is good ngakuroro na truth impangare mwojo wanje 256 mal wina account akamuri numukora mwana maisaki hachi no manyarukundo yo mwana na nyina okay I'm imagining umwana wa watire nka ishomero yamara yonko mwaka gwona then kuyija okuwa mwachira hati truth takambuganaga omagaraje gona really yes okay omagaraje gona that's why I was following kandi nanye tikambuganaga hazarirwa hakorire byo kutangaza mbire ntakamushikire kandi I love what he does yeah he's good he's talented kandi bareba ati humble ati ryo mico n'emitwarize yitu y'abanyankore so kuyanebera truth at mami irukanga then like no and he has I also do follow him nanye ngira kumuondere aina story nzibu muno his story nkagirura wa mukutwa mugaita abantu his story is inspiring ina story ya man muno no burkumuro sokutanehera muno we truth nkaha akaba nasobora kubana right so I saw that video and I was happy narora some connection yes some passion somewhere nasoberwa kusanga nguka abantu kumururo takamurora takambuganaga tinkambuganaga turangiza hariya okay cyane cyane kinga kirungu sakwantu atira Gideon Senyomo arije kuba natuganirira namwe na nabamwe abakuru amkwatana na ibyo bwegese ahizoba nkeri iry'abana barukumurka official date nerizoba ebiro byo kwezi abiro na mkaga ukwezi kwito kwa gatano ahabwo mwakogu ahabwa tamu yitu ya kabiri nabwe cyo ntwenda tumanye what is going on izoba ryo kubanza rya emerarita rya sharita ibintu kubira ya Uganda mataza aho umuremo rwambarira bwendeke cyo tucyakire no mace hire yo gukora byafayo Gideon we mnonga mwe wa TV wesa mazina Senyomo Gideon yo mzire program simuka akashesha ka it's a Monday nebiro abina mukaga ari abashomi erizoba nibe bagaruka amashomi kweto kumurka awatam ya kabiri etam itekitake erimo amezi ashatu omwana ari mu class ntakusibize turinka itu ya ishomero ya Uganda Matters Primary School aho murembo rambara ishomero eriya musingi gwekerezi ya Uganda bit rukwaturaho government nyina turebe kuruga kasheshe nerizoba it's a day one amashomo gona kumuko kweto rihanga bit ba aba Uganda Matters erizoba basa kuchikora bato kanya kire Mr Fred ogumwe mukuru wishomerere anje tugambira kuruga kasheshe embera torka abana benshi na mnonga aba boarding matanje nyumwebazo erizoba yaba manda abana bashomko bari mu class yo muzi ataka resere mwana ayishomero nikokire my friend amazina na okutwariza hamwe okumuka kwa beji kwemerera kuta yes izina Tumhirwe Frederick eritisha Uganda Matters Primary School rizoba ngokumwahurira no kuhumurika kwa bana bona mu Uganda ibirabira na mukaga byo kwezi kwa gatano kandi ka Uganda Matters Primary School of course tetwaite bekanise munonga ahindu kugambira abana bakiro mu class barino bashoma kandi n'abandi barino bejana n'abazira babo kandi ahabo kwenda ubundi kugira ngo tutandikireho tutakamisinga izoba na rumwe ni ntero muranga ubundi ababakiriyo kwe abeji
aba n'abazaire mazimo ubuntu bw'ubwire bw'ubutamisingaho edakika nemwe ukutandikiraho n'ikintu kikuru numako kutandikiraho ugaininga confidence kandi kuretera mwenu utajabira icya kabiri content yona yetamu ushango jine bitu waza kutegereza ngo ijenye nchakare noza kushanga hine step yakusigireho so nintero muranga ababazire abatakizire kureba nkana na munimo mwija mwatu joininga irizoba kikwendo rengeho kuwa kububundi hine ebiro kuteganasa uko muzire twantu kushaba tushire tuganire niwe ubundi turebe nguwo mwana yagaruka yishomero buri muntu ashime kuba nazana umugagwe akaguzana je munonga umuzire zano gwawe umwana azanogwe kandi nitwa abashomesa tuzano gwitu nk'abashomesa itwe twahitebekanise cyo kumara amashomoto agateguyire tutegerize abana abinji bacira hanuya ito twatandikiraho abokuba ito ntugena nakora mu ya Yesu umwe ninga babiri kuba babeterene hamwe cyo turantambura nabo so nshabangu ubundi abaryoko numba mwacererwa kandi no muyije ubundi kuferwa kushanga ubundi umwana twabafereza byinshi turiyo mutamu ya kabiri umuzina munonga aryokwe ari kumanya cye abikoordinator mu ya kabiri etamu ya kabiri inegera mu kuguma ahabwe nshonga y'umushana so abana betaga kutebekana sibwaje icyo kubanza kubabine bottles bine mwamizi gukunywa itwe nkayishomero ntubatuine yamizi konkaniwe na munonga nkabade yaza kurugomuka nobasa kumpaka ingiro twize atwijano mbotoye so nikibakiri kikuru munongo mwana yanywa mizi mingi garukumara kandi abana aba tugume tuba advising okuganywa tutakakoma kubahereza bottles cyonka tubagambire na mugashoma hango gwa mizaga cya kabiri abantu umwe no shanga ahabukushanga umbiru gwabo ubundi abamute banyomeza mahango kibangiye ndabayine na kavaseline ubundi oshange nko mwizoba yagera akiyayongeraho aha mubirugwe akongera kugumana arebukaje izoba ryona Umwa TV yose amazina Nsenyumo Gideon turinkai turayishumira Uganda Matters Primary School aho mu Rembo Rwambara inshonge yateto mwanyugo tikindi no kureba abana rizoba baga basagara ko mu mashomero nkishomero eriye mu Rembo Rwambara ragati bo bahumuka bata nkanya kire umwami Dos nawe atugambe okutantugamba Dos iwo muzire nare umuyomuri wa TV yose ogunuwe arukwebembera naro arukurebuze bikwati nibyo bwegese omwishomerere umwami Dos day 1 okutwaza hamwe twantu baratu numbers twije tutanka Uganda Matters Primary School. Webere mnonga Nsenyumo Gideon nka Uganda Matters Primary School twayakira abana bingi mnonga habukuba more than 70% ba reportingire kandi abakisigireyo na turabara muri bija mwe twina amasiku mingi go kugira ngo izoberraze kwicara hagati abana noza kwa ba coveringira up nangwa nabacaho kwasa kuburayo mucakare batwegiteho ito tugumize mutukore imirimo yitu ngo kuceka ntubantu twaza tugamba Dos nibinshi ebishinyo umuzira shimukwa nahereza umwana a day 1 yanaza yishomero webere mnonga umuzire ashekana jezo kureka ngo umwana atakarjura muka yabayine bitabo yabayine akacumu kandi nebyetame hwire na byazabisigayo ashekana ababyine na fayiro ye kugira ngo ucereze umushomesa afuna ukutandikira kandi umwana abaseganyirwamo ibyo kuri byo kugenderaho ebinde byashekana abayine byo kugenderwaho of course habaruka akasenta k'ibikiriza ngine ka school fees na kota yine kubana akasigayo kugira ngo ishomero base kufuna ukutandikira kandi rutamburiraho ogwe ndose wayo nakagambuka kamhero na mnongo ubwo muzira yo nakureba atakateke atekire kureta umwana yishomero ari naferwa ki no muzira atakashikizo umwana yishomero tamu ya kabiri je sensitive mnonga abukuba nhusira basiri kukicira gati na no kurengamo kandi nikibani cyendo tubititandikire kare na mnonga nkahata indigambira mu baciro mukasa mu bashoma mwe no mwana uri kubatakakira ishomero nayi ne cyara munaferwa cyangwa mnonga konka abazire nimba hamisiriza kugira ngo abatakakiza abana ishumi babarete kare ye nabashomisa tstandikireho tukoresheje kandi tubantu tukora tutagira complaint hagati y'abazire na naba nicoshe kandi abantu bafuna umuzira atakaresire mwana akanko kiye twantugambira ishomero bari mabeji amurundo kanyakira abeji na mnonga bishumbya Uganda Matters Primary School mu Rembo Rwambara bunje tugamba bitbo day 1 bagishanga bata kurugomuka kwija ishomero ebintu byabere bita just live activities no tugambe amazina gawe na necyo cyo kubanza ayishomero wacishangote amazina ni Yatune Prosper ndiyo mchamshanzu kandi ekiruncho kwiza day 1 nkiyamba kwemanya
namanya ticha wanje ariyo nanshomesa namanya n'abana batahi banje kandi ekindi kwiza day one nkiyamba ba teachers kufuna okutandikira yeah kandi ekindi nkiyamba abana like wori yomusya nkiyamba abana kumanya where is my class wori musya where is my class like that so antera abana bariyokwe mwize kare a day one warama kwiza day one is the next day because tichashemere kufuna okutandikira kandi nintera abazira bariyokwe wano ndishomere rubonire iza Uganda Matters Primary School buri kimwe kiruho isho Uganda Matters Primary School n'ishomero ya government niyo muntu wahansi Museveni ajanga umushomese abana kaya kiro ndijo amazina gawe nindeba bakweta Ezekiel amazina gawe na day one kuruga kasheshe uize nyumwe bazo ninga ujerizo anze nyumwe bazo okay uri mbodi nchikumanisi tugambire kuruga kasheshe kuruga nyumwe bazo kwikerizo banebikibi warabiremo okwija day one ninga day nyine ya bode bakwiziramo no well prepared very well kujango na wija chairs ho konka a day nyine nshebekwa numwiziraho numufuna preparedness numufuna ba teachers benyine kubara teaching atinkeje shaha hina akwatokija mu winter ngwe wargo muka kwija twanch means you're going to get the real explanation noza kufuna kutancha kwa teacher mu winter yenyine noza kufuna engendero ya teacher yona uko ba teachers mbeje but has analysis yabo yona ekubara agenda time yona akuba konkogo wija chairs konkogo wija chairs tarajifune nkoko wajifune bone birunje bwatunjire kurganyuma azikwekerizo babigambira ugo na mnongo mweje atakagira ishome naro muzire we yachi mukwatiro mukadiyo na ferwachi atinkerizo ba twimko mu winter kandi explanation iba teza about the term ogogo ochiriyo mukati yajifuna so nchibanchimanisa karije nanza kuchicho mu class tarabe organized to be prepared for the class for the class that we are in kandi na next time chimangu nechanda nchimanisa ngo nkabazira bariyo kora abo mwana takize ngo mno planning amureta muheze water bottle yeye kujango akafuna miza uka school youth providing a meals every time you need it at lunch time break time you need water mbazaga kweza so abaine water bottle oguno mweji nayonja kwamisiriza omuzire kora umuga gwawe omwana mureta yishomero ayonje kushoma kanya kina nondijo amazina gawe na day one just umuzire na mnongo mweji ariyo na ferwachi atabasa kwija. Good morning everyone, my name is Chitamina Asha here at Uganda Matters Primary School. Today is our first day, and being our first day is a very important day because this is where we have our syllabus outline. This is where our term really begins, and once you start the term, I'm sure you're going to end the term. So you have to begin the term on the very day that others will begin it, because our teachers give us a syllabus outline on how to start, where we are beginning and where we are going to end, so that you can follow the topics that you're going to study this term in order to pass all the exams that we shall have. So that student who is still at home and that parent who is just holding on to the child at home, that is not good for your child and for yourself. If you really want good marks at the end of this term, you have to start today and not tomorrow. Start today, not tomorrow. Ogwe ni kitama yagamba rujungu yo muzira atabasa kubichenga yagamba silabasi ncho niryishomo abatamu ryo muzira shimukwana kwa umwana wa mureta bucyari karayishomero ejo silabasi yona nabana agiheza amashomaga kwatire n'igitamu kandi ngo ndijo babiri obo tukendera amazina gawe day one na no habuzi bukerezo go umuri wa TV West. My name is Ahabwa Cynthia, and of course those who are still out there, please, I'm calling out to the parents to bring their children on day one, because they are experiencing a lot. And at this school, of course, on day one, we have to get to know more about this school. And what I've liked about this school and how they are arranging, of course, they printed for us revision books. So that parent who's out there and is taking a child to another school, please bring your child here, because there's a priority of things. As we all know that this is a dry term, there is water, there are revision books, and there's a syllabus outline, and our teachers are ready to train your children accordingly and how you want and perfectly. Accordingly and perfectly, Levi. Gamoni bebyo
according no ebintu kugenda mu misho kubishoronzaje ndi kwisi yo muzire age netam ya kabiri etameje kuja road map ya Ministry of Education and Sports eriko ebemra mama Janet Katamu 7 etameje abeje niba kugishomera amezi ashatu yishiko mu cyumuro wahereze yo kwezi kumwe obo yishika yo muzeni yonja kwisa etameje ya kabiri harimo ibintu oyire byarubaho harimo sports ebyemzano harimo drama hadmasa ubutkendera hariho umucimbusumerezo gukora na mnongo muzire muyisye na mnongo gumweji witu wa debate yes ninyenda kukugambira nka Uganda Matters Primary School ubutwirira umucinti cha debate tujire hare ahindu kugambira amuhero gwita mweji tuza kuzarusha Tanzania na bwa debate competitions tukazigiraho national debate competitions ahari Ntare School kandi amazina Nsenyumo Gideon eshongera atatu mwanya obune back to school charity dantorokati nabara musia kambagaro mu studio bonjera program ya simka ubu tkonja nitwe kativi wose okuyikoma shuma gatari gamwe na gamwe tatiriyo mu rembo rwagati kunka tiyo nshobora aheri yambara okureba bo abokwe cyo kwakira beje abwatamye kubanza bacikora bata nasigana Nsenyumo Gideon aho mu rembo rwambara yabare Gideon kandi mwebare aba Uganda Matters nashemerwa abana bambagamba Jori Nyankore mwebare abazire abegisa abana mother languages zabo then kandi kuba kuhindura baza mu rujungu atoshotora Nyankore rwo turuka bahoga I was like look at these guys mwebare mnonga Uganda Matters ninjangwe mbera wajireba abana kwetegereze kiri kwikaho hati yo muziro kabura kwetegereza ndebera mwana isomero mukiro cyo kubanza yes but nebe birabiri biti ntongero kwantoro research no kuseruriza nkoreka ngo drop out rate y'abana mu masomero batakozire kitebe kya musanju era higuru abana banyime ingiro kwamarwa mu masomero abaru kwingana metwaro nkebiri rukomero na buri wiki okwetoro lihanga liona oburukurora buri mwezi bari metwaro mwenda plus kurugo mu masomero kandi bakamarira batakozere P7 kandi buri mwaka kuseruriza nkoleka ngo abege abarukungana million M no bakurugo mu masomero ko toro lihanga tongero kwanteka mu amani nambige heguru muno P7 ni kwambye tengesa binjaho aho umuziro mwe murema icya kabiri akonakire akabana bakwa bashanka batandika kuba muhaca hakiri batandika kubatoroboza batandika kuba marro mahanda nebindi no bamanya butubina haha bari yabusha abakurye bitahire abo barwaha then aroho na nenteka teke yo kugira ngo hato muci yakora enda shwerwe umusigazi yakora agenda ze kwerondera sente nkabunarebere kuri yabakoko kuri za bundi bucyo na nebindi ebitokoza bwonko nabyo batahire bucerekare umwana ushanga yatoroka ishimiro takwana aho byahenderera mukama witu abite mwengaro. I think those are one of the causes. Yeah. Some of the causes. Yes. Temwamani ukuronturwani sa milioni yege yabege abakwambarwa mu masomero batamazire P7. Omzeiro rulyoku no bano hakisani kikururo mwana wao ne kyamsanje kyonka takimazire. Ijoka tune banyarwa aba Sting ano bakuteka mensimbe program simuka akarukufuka konka kora kurunga 200 zonka katungo maduka supermarkets ni myanye ndiona Sting live switched on akande nikekyo kunye kitukutambara nakyo nyenja karen aho dinguza kuwaga ho tune kwansonka humuro tukagarukana n'empapura z'amakuru abo icyo twikiriza aho tubene ho twahenderera ibintu nsa kubyongera aho twagaruka otaga program ya sisimuka. Nehinda
of Africa. Mama, will I ever be the best doctor in Uganda? Well, you've got to be like a geisha bar. Staying strong and go on so far. Never give up till you reach your goal. Okay, Mama. I'll be strong and go so far. Lasting long like this geisha bar. Strong and last long. Like geisha. The National Martyrs Choir Festival Grand Finale is here. After a battle of the finest Catholic and Anglican choir in Uganda, we've selected the best of the best to compete for the 36 million shillings cash prize in this finale. Come witness passion, talent and excitement at this exciting event on Saturday, 31st of May 2025 at the Kampala Serena Conference Hall. Gets open at 2 p.m. and entrance is only 50,000 shillings per person and 2 million shillings for a table of 8. The National Martyrs Choir Festival is sponsored by New Vision and its partners. Ebyinzo mu mpapuro z'amakuru nibikushibwaho. Green Top School Pre-Primary and Primary twine oburaro burungi abana nibaryaje environment ni nungi nitukurakuranya talent z'abana hari okuzana umupira farming okozesa computer okweshongora nebindi bingi. Nuko tuhagaraka tutyo banywani bitu ahabwa program ejeyitiremo program eya asisimuka tiri cyo butunji charity hamwe na munywani wanje Lake Kasangaki abaheza kutwegitaho ntutambura kurugasha yemwe mpaka sha 3 tubasa kutandika hamwe izoba then tubona ehitwagariza program eji ahakashonshere cyaka kutwahikamu akempa praza makuru nakakwishibwaho aba Green Top School Pre-primary hamwe na primary kandi abantu bashangwa aharuguto Masaka Kampala Masaka ahamwanya gwa kweta Maya aho omurenanziga bine pre-primary hamwe na primary inyesigangu ofire y'umunongo twiro mwana wo mwishomereri kandi na hati it is not late you can still go ahead mwana mutware yo ahabwenji ahabo ko bine new good learning environment umwana ikahurira rinkaryo muka emiti biha ebijuma byona biryaho then bajango mwana wa mamuhereza amajezi amukwaterana yo kwego kwitoko bwonko then bamwitiraho ekitwa kweta nko buhinje no burisa umwana atakuzokwa akagumana akorese by'umutwe byonka korekana no kuhinga no kurisa na bicenga sports byene byemzano nabyo mbakoreka ngo tubakwasa kubasiganyuma umwana ari talanta ho manyangu yaza kuba uplifted music dance and drama JTMDD mwana yana makweshongora okuzane mzano kukore byafayo mbabariyo nibamwongera mwe kirungo kandi bajango abashomesa they are on point the international kandi cyo kurya n'ikirunji munonga abo kubamba gumamba murisa nango bundi no kutiriyo ko kumurisa uko abazire bahati nimba tumwakinebwire bo kutekera abana banye burire nabwo cyo mwana wa mutwaro kwe bomba kigenderera kujango bakipinga abana babo aha mutindo aha bwecho omwana mutwaro kwe school structures ziri on point tinkwe nango bintu bikuteganise kandi school is in a green grass environment omwana hikaho mwisiyo n'umurungi abo kwe mwetorire nebyo birukorecho nabo tuthara umwana wawe ahari Green Top pre-primary and primary aho murmaya nanziga wano ndakutunge namba zabo ziri aha screen ya waho zikoporeho nko kushomeraho nkemwe not mushanju 5 2 3 not mwenda ina umwana mutware hatati terese mwejo hatati baza kwakira mutandikiraho nkeza nshemereza eco kunyo cha sting utaguza kushinywa wenkananye ni nkinywa abo ko batinda mukazi wenda wenka watakwiterizwa kunyo cyo kunyweki abo ko mwana we natachi kushaba you know kandi otakumane chikuza kumukora mbwenu itaba kwenda manago abagizira managa rukwiteza cyo kunywa sting basa okutukoresa abo kuba toragwejetere toraguye torahurre kubinoza gumorino uzaguma ori
your life will stay switched on okubasa okukora emirimo yawe shirinja nk'imibirizo nko katunga aho wabuduka bwa wanyu empapura z'amakuru mbakira kunja ngo mbene ninye natandika ladies first mbene hati abahumwireho niho hati menyera gumiza muno papura rwitu orwa the new vision. School capitation grants increased. Capitation grant bazete grants abo kuba nyinjo mu mashomero mingi so mbagira ngo bonjire haka sente. CAOs, DEOs to verify learners number as second term opens. Tuanza tuamanya enamba y'abana bo ino mu ishomero then uriyo tumbaraka capitation grant ke then tuzigita hamwe z'abana bona atuzohoreza ejo government. So school capitation grants increased. Museveni commends churches on promoting peace. Yes, they have tried. Nanabgambere naha bebare amakanisa abakuru b'amadini. We salute you very very much. Abo at least you have tried okubasa kushomesa na no kwegese bukwaterana obusinje. Na neje mchweni mtwaze mukutamu at the end of the day nere tatu aba batuze bobusinje. So biriyaha umarupapura rwitu orwa the new vision. Health Ministry to deploy 200 medics, 40 ambulances for Matters Day. Ebiro bishato kwa mukaga turiyo ntukununtukirayo na habwecho mbajirango Ministry of Health neja kwanetaho abaje kwa mbarebera amagara gitu in any case na za ambulance zaho ahizobe ryenyine erya Matters Day. So biruhwaha otakabasa okubeferwa. Then aganda makuru aguna kubasa kurabira mwaho naho omurupapuro orwa the new vision bajanti UPDF suspends military ties with Germany habireho cyenyine berebe nindabaye kwatamu bagira mugira murinda ko the UPDF it has suspended military ties with Germany. Amakuru gari omurupapuro rwitu orwa the new vision. NRM polls First Lady unopposed in Ntungamo. 14 districts vote tomorrow. Amakuru gariyaha losing candidates, 5 repetitions. Tanga Odoi speaks out. Washijamu. I went to Mtakwe Zaya kaze then kasta mwena under one umbrella. But anyways, Briomana inebjendera webye katebo kubirije ko mbehendera ababati repetition zabo. How cattle keepers are learning to live with lions. Woohoo, the cattle keepers were trained on lion behaviors. Chumanyisa ngokwe byijwire nabwo cyo bine kutura nabyo no more no less. So they need to learn how they behave and they try to like stay with them in the same like locality. Biryaha or papranorwa the new vision. Can Trump mbamugamba hochi? Trump's moves seen threatening key sources of US soft power. No mumanya ninga no muhurra arwaha Donald Trump, president we Hungary, United States of America. No leaders should not drive our youth to get in conflict with the law. Oguba mweta sarongo muwada namwanja nuwari munagamba atyo kushangesha yo ina imwe position chikabazaha mutwe obane kirunjo bane kibi muriyo numucanga rero mukatamwe rwanju norvuyo berhwaha abkwate and health and beauty managing thyroid disorders early detection is key. Chechi njane chechi kurwara haha chokushanga umuntu bino azimbere nkaha maraka berhwaha toine kwa noferwe kwatera nebyamagara n'ibindi munonga home emergencies preparation is best protection for seniors nebindi ndaberhwaha otakabasa okubeferwa orupapura ndio mu Rwanda new vision ndio nindwi rukanzya abo kubaka time nakon kabaka taturije ahani ndaba kugira ngo Uganda shilling gains on commodity portfolio inflows. Wow, some good news there then. Then Bakujangu pass O level. Yeah, based on new curriculum, mathematics this time round. Niermu, what paprari two or the new vision. Nuko baba sa okutwanguhiza ho batyo. Umwana wawe agumize munayegeza mu kimuretero kumanyira takajira that examination fever then ukashangtaine ufutandikira then akahendera gwira ndwe actually yakubire nahika beryaha orupapura
norwa the new vision. A lack of banks, business skills delay grow project. Uganda. Anyway, norwa in that gender minister Betty Among ariyaha nawe no mwabariyomba bugambaho ntuje kwanshoma hejuru kuoga hotelele what happens, what went wrong. The coffee marathon that was nindabirwaha akubirukanzire turi kurwana hamwani. I can see Thomas Tayebwa, the deputy speaker. I'm seeing Baby Cool, one of the biggest musicians here in Uganda and East Africa at large, plus Africa by the way. I can see Diamond Platinums. Now Wariyaha Tekami, of course, Muriawe and Wariyaha, and of course Tugume Nelson Kandi CEO ahabwa coffee park twine ahari rwashamire amakuru garmomo ni menshi campaign nebyemzano andamba Giant Vipers boss Mulindwa offers players cash for winning UPL title. Yes, echinzete yagamje tenga makasente then nabwanyuma kikabasa kugira okuchaya nguhirwa sente niye gukora ntahiyayo. You know, 260 million shillings reward. Siriyaha. Sundowns are on the edge. Nabyo tinkwende byo ferwe nindeba mbakoreka, that is CAF Confederation Cup Finals nebindi bwenu waza kunchiriza nkuhereze jeruze kutungo rupapuro ahabukwatirine na the new vision. Kure kaka kache mnonga new tricks used to grab brands to grab land exposed. So basaksho momorebe itakari abo basakurutwara mukakoryo chi abokwezo nizentari zituchirize kutungwa mwihanga. It has looked like this this morning's new vision paper. Grab your copy from our new vision agent omuchweka chawe ababarimo mbaziguza aha ombutare amhanda kana na maduka gaga kuri hii nabo kabazine and of course na supermarkets. Hello Mr. Bukede. Yes, kaire kabukede akande nayimazira koneka mukatale yo murungiro liyo naturoro mukaire kanu akandi yo beno manya bike birukubane bifa omwihanga nansiri amayanja liyo naturora. Bukede ina headline enkote kugambira Nixon ntwetago somewe itegereze Nixon ngasirwe nuwogo Nixon akandwa mukuletire Mbukede ya kirukinu engeri je yayingira police okuva mu garage no kukuzibwa ku speed bamukuletire Nixon agasirwe omwaro kujonane bwo kuyita omunyamateka umuhanga ari ya Uganda kandi ko kwasirwe mission zenkambwe zakoze oyogora mission enkambwe Nixon ezezere nakoro wabayirali umukuru akandi ezimuletiro kuba nakwato omukaire kanu akandi bamukuletira agasirwe osoma mwetegereze nko kuyarugira mu garagi yeje ata police kandi yakuzibwa speed omukaire kanu Abukede bamukuletire soma oyongere kwetegereza Nixon noha warukujunane bwa kwita omunyamateka akagezi akande muhangeri ya Uganda engeri kayihura je yamujja mu garage namukuza ku speed bamukuletira agasirwe ali Mbukede ya kirukino page ya kabiri nebiru kumukwataho byonna bamukuletire akande nkoko izere nakora missions zitazimo nazimu saba sumba semogerere awagidde amateka agasidduwawo ministry ku masomero busawebegi kuongera kwijana motoke za amani isomero mu mbaga zabo rezimanyiro nka proms busawebegi babiri bagenzera rulengo urundi nebajane nyonyi mu mbagezo ebyo na government byemerize akandi ensimbi zinyakwengura ine nebindi akandi amateka agonagono ujya kusoma ugetegereze aga government etekereho namuna amasomero gaitu omwihanga area Uganda emerio wa North Korea eganyo kusimbula nasiba abakungu be abaira amazire gyetegereza yagitegeka okuba nesimbura kandi akeruka kireye yanga ekereterize abakugu abaire nibakwato Ameria genuyemu kubateke nyuma emetahimbwa aho naho mama n'abana babakutte kubyokutemura tata
ibintu bibirombwire buno abana bekwatana nyinabo usanga baturugunyisebo busa kuma kukuria busaho kuma tuyizi tukunaba nebintu ebindi byona biri mbukedde kiroken President Museveni asabe banadini okuba obumu byona babukuletira abera alikololo biri mbukedde yakirokeno soma yetegereze olusoma lwatamu yokubiri rutandise bei ebitabu nebintu ebindi byabigi basemeye kwamba kosa isomero nkokubiri byona nobusanga omubukedde yakirokeno Bishop Banja agobye abayise obubbo mu kuziika abambara bayo nabwo woli ngambira soroza arabayoku bamuserabora so Bishop Banja ebintu binabyemerize abenansana bakaba lugudo bakuletire ebina bikyasingire kuli sides nansana somo itegereze omukedde hati engeri akaluka NRM ku district je kanyize abanene babakuletire abatalibam nabam abasingire ahamu nabasingirwe akaruka NRM akandi ya rulengo rwa district study materials zirumu mathematics ndoramu answers is ebiro 22 May integrated science English byona birumu soma oyitegereze abalisa abenkoko babaletira amagezi agamusemere kwa mukozesa nebindi besemere kwa nokora namno bokuba no lisa enkoko babukuletire Vipers kuntiko ensonga 5 ezigiyambye okuwangula league Vipers niye twaire UPL abakikuletire kandi ndoro mwana womuka Fred Muhumuza aliyomuha coaching team ya Vipers aliyomuha bakuletirwe omubukedde yakirokino soma oyitegereze birukiraho akandi nsimbi ezitekerwemu abuli muzan hanyuma yakusingura akandi ekikopo njo kimu omusajja afukedde Real Madrid akayinja mu ngato Hansi Flick wa Barcelona bamukuletire somo mwetegereze akankula kumalira bakulete champions ebikuru bitano ebiyambye Vipers okusitula league bamukuletire Vipers soma oyitegereze mu Uganda eyawangudde za Africa Noah Darawe muenda aina Diallo hamna Indifield bamukuletire somo mwetegereze omubukedde yakirokina muno arabajoro byemezano omanye biki ebirukuba ne from hanga namuno kirekejo nambere leagues zalzimnazimu zibayire nizikinga orwahati rwazoka ruti rutunga siringi 10 zonke zihangere Uganda oyitungire bukedde akaneja kubane kuyambo kumanya amakuru nyamwingi agalumu usoboka no getegereza Kwabari mnonga iwo wagumanitwe ahawa programu eji eyasisimuka akeire akuturumu na kempapra z'amakuru kandi akareno katufishibwaho aba green top pre-primary hamwe na primary aho umwana wa ejejo kano manyango musingi nico kintu kikuru buri kimwe nicende ntando kwanungi okugira muheru murungi onkawa mkwata gariye umwana na fero muhanda so mwana mutware green top pre-primary hamwe na primary ero kushangwa haruguto rwa Kampala Masaka omushitweke cy'abakweta Maya aho nanziga bakore ibintu by'amana munonga ahabwa abana bitu environment nunungi omwana agumanitse mu isi y'omurungi abo ko babine green environment umwana bamushomeze byo bwonko ebyo mu klasi bamushomesa ubuhinzi no burisa bamushomese kwatena bamuhereza amana kwatena sports umwana we talented mu field ejo kandi MDD music dance and drama umwana wa mwako beno manyangu hatako baza kakuza abashomesa bari international twakumaraga nderyo nibenda okutomwana wawe aha musinjo ogwensi yona nyensi yatarubona kandi enamba zabo okwenda kubatunga ziri ha screen yawe hat zikoporeho ija kwano batera they will answer you immediately orebo mwana kwa kwasa kumugita yishomero rongeri nyencha kareye itakabasa okufeba ningashi okubambi twaza kuza omukahumuro okugarukaha nsakwa twine abajenyi bitu abutuje kuba ntutaya isa na munonga kwatena na okumurika kw'abana ko twatandikira so tinkwenda ngo obase kuferwa omwami Godwin Nsimire oguno mushomesa okugarura abana hamashomero nibintu cye bishemerire kwetantarwa
twabantu bagarrayo nkajya ngo turgatugambire na naha day to day. Yes, yeah. Day to day nuba tuyinira obuherezo obumulembe namuno muno yo murungi oliyo notorora obwa supermarket nebintu ebindi bisemiriye kwa nomanya rundi noetago kuba nogura omukere nkakana abege kwa magenda isomero bakwinira ebintu package abege abarugena amasomero akandi bakwinira nobuhereza bwingi bayine branch yabe yo mchizungu abaikire around about akandi eyogena mchizungu henyini nojja kubasanga day to day supermarket bakuhereze buri kimwe habukubeberukiro wingi byona biri kanda tunanya reta ba bright suits akando bakutuhikiaho bijware byo mulembe yo notorora nyini tama I want men to look good muno kuba ni itima itima libi so kutamara honalio so bright suits anova kuletire bijware byo mulembe yo murungi owaruko no itaga kujwara kazoka kurungi akandi mongero kwamba kumanyisa baliaho grandi no barukusangibwa akande abahikire bakwikiye bijuwaro by'umulembe amasutsa gomlembe hakasente akarukuba nikageno musawu yawe bakubanyisa bali ha room emanyiro nka 05 level 2 abatere ya 0 msanju 5M 0 msanju 5M 08 rundi kumalire 0 msanju 08 ikumenemu kienda na mkaga bright suits and bakugambira be your own na babaje boutique tubashtami kurekana bari yomba faye kugira ngo mwana wo mushiki na umucara obase kurebeka jabana bitu bari yomba amashomero nabo cyane benda yobo buntu bwangu hiyo burije kubana bakoresa bari yishomero ebitete y'ebirungi abaremba jwara muza promo zinkureba za handire nebindi basa kumutwara aha wa budget boutique iheye cyo rukwendeda chikeji bari aha Mbaguta Street atizime chibakweta GBK opposite na Central Market enamba yabo njiji not mushanju not ibiri ashatu nemwe anani ishatu ashatu nibiri kandi afusiya kwakire nako tukandi je watere nambe jo no manya bina nza kugambira ibintu byonde byasigarayo not mushanju not ibiri ashatu nemwe anani ishatu ashatu nibiri tsagwa tugaruka no mjenyi witu omwami Godwin Nsimire oguno mushomesa kandi naja kuba natugambire twine kwantu etantara umukire nkaka akutiriwe tugaruza abana bitu aha mashomero narahanurwa rarebere tarahanurwa mukuru okay tugwe nanabimanya nawe nyiri akandi kaire ko mugenyi mwikirizo tumulekake turarugumuka humuro tujya kuba tugaruka no mugenyi utakwa Ebyizo mu papura z'amakuru byabambi kushikibwaho Green Top School pre-primary and primary twine oboraro burungi abana nibariyaje environment ninungi nitukorakoranya talent z'abana hari okuzana umupira farming okosa computer okweshongora nebindi bingi kwakira rusata zakireri egenda kika ndobundi twine turanganire niwe hati omuryenjo process ntobasa kutandaka kufunamu ekinde cyo yire tukujaja so orukoro mareke kurtina government already yatangire kurfo yimwe mu ruponsan kunkana yo yachimanye derafa imabashaho nimba batabari ahora juro orukoro tarwetegerize Korazo mirwaro no byoto mumvore PB screening nekija kuraka kuyanda umbintu byinshi so in cough in a hospital clinic of course clinic ezito mwaba mwemba batakabicendere government ko kutwaza but mbeno mchumanya mabaturikiza bine blood shops so umuntu twaraje yatinye niko gukora immediate ateka TB
simonde master go chute kato mwiye chikoro mje niwe no kora ko screaming umazere bwira kwingana chi no sweating ancho no ri appetite mu ano muntu yes ano muntu ko amle ko kakani ebe uno morero kamtanura kane basako bati beach kawaii baro ya government na umuntu nare aja ubu shawo yagite gereza kamaze ke hondero because tibine bari ko konga no mutra kwatere nerindi in that process Washange taratibi na ule ule kwa gurura kongamwe biona tuwapa basa and then of course our test so very common CBC complete blood count neza kutugambira chikoro chawe chachareta virus inga bacteria tukujanja como tunaija kora utaza kora CBC atatra tumapunda sente numara we can't know hata bazabalisha abantu basibre kandi ugambira babiro rukorro ahubire ko bantu bakwata turukende yes amwe bari mnonga kuzahachoma tureba kunda konka urukorro twabeshengereza murebe ngo baba screen rero utwana b'ikugenda n'ejo imbabi n'abana bine nkorro barakushoma n'abeshengereza mujanja babana bana ahabukuba kumko bamudajanja n'abana baturra bitu bijanito batutur ni utukubgana na kakuru mkabara ni ututura wacha tezereza atu ni ugarakayo ugaruko watur so oha turyo muryo somsakas nicho kushangira uyujo chitaimi urukoro mbumuro nurche abana bakumuro karwe ejo ndichomanya zerafa tujanja abana ndi turumana yakora tfeyo tumjanjabe hata takajira ichitweta severe disease mureke kurinda abana bakabanza barwara pneumonia ngo ature nakora yamara wiki obiroreye ko kumukufa hokare hata kugira severe disease zo pneumonia yokura hano pneumonia neteganasa abakuru n'abatobora barwara pneumonia norebira bakabaja harmonia n'abana abazeyi hata barwara pneumonia barwara kandi pneumonia no basakujirwara no mwaka Ego we pneumonia hata kwa mwaka mbili utachimanyiro yomwe no kuzamuza chifuba so we need to make sure ngo cyo twashonto ashira especially abatabaruye chronic diseases zikazashukari abantu abatachitambara mnonga nkabo gurusi abataje ukoze pneumonia yo complete atinka abantu bitabukoresha size echuwa no wachuri oraka kwefo kokato guru kusibo mukaba mwana tanabara mana gakabyama ate chara chigumanje yongera kushasha Mothers of Africa. Mama, will I ever be the best doctor in Uganda? Well, you've got to be like a geisha bar. Staying strong and go on so far. Never give up till you reach your goal. Okay, Mama. I'll be strong and go so far. Lasting long like this geisha bar. It's strong and lasts long. Like geisha. webare iyo myanu itatirnitwe ahawa program eje asisimuka cyo butunji charity omhereza kandi tuagaruka n'umjenyi witu omwami Godwin Nsimire ogu nomwe ombachitire ombikwatira no kushomesa emyaka yinta kuza kugamba munamarayo kandi yija hakutuganirira ebye byatwire nareba ebitwine kubana twehara ombikwate no kugarukisa abana bitu
ahishomero bita ba Swift Initiatives Limited nabo bayongera mwaka center aha okubasa kurebeka mu program y'Yaguma nebaho kane turetera abantu abo kushoborera ibintu nkebi abo kandi bakwasira katombi kwatena nemyoreko abwe cyo wanda kwetegereza biri kubakwata one biri kuoga hano mangu fira dejo no jukunda basa kopore namba zawe zeziri aha screen yawe utandikiraho mu babanywani mukoragane nagwanya mihanga tubase okurutwara omisho mwene omjenyi witu katumwakiro mukiraka abase okutweshoboreraho ebiri kumukwataho byona nene cyamuhiso obushoborozi okwijo program eji okugamba hari yogo muramwa ogutwagamba ba master abazire nabandi ninjangu mirire hihi Master Fred nakwakuraho we bari kubari ahacoma full time yagira ngo yakureba nakumanya mureba aha twakwakira we bari kuntayiza cyane niregesebo rirotanya nire kurunje wari kushomesa ihanga we bari kusima amina umushomesa ni wihanga yes umushomesa yatashomeseze ihanga toro the nation is because we are so nanyo bundi hano kujankuriya bakamwobura amina so amazina ganje nubanyeta Godwin Nsimire nko ku charity ya bagambira nyenda kuramusya mwe n'abakutureba TV West kandi nyenda kubakurisiya ekiro cyanyu mwazyo mwasibaje murire kurungi izoberi nizo bari yogarikisa y'abana y'ishomero cyane tukatandukana ngo muno mu weekend ugire eryo official ryerere rwo kubanza nangwa bamwe tukabatwara rwa mukaga na Sunday abana bamwe bahikira hishomero yes mwe nizoberi nyenda kusima abazire nsime abashomesa nsime naba neighbors bamakaho naho bire nobugana omwana okara uno mwana wishomero okabasa kumuhaboraho icyo gukora umwuga gwo kuzo mwana tugo muzire wenka no gwatwe nanga community so nyenda kubasima mwena kandi mbatabarusiye ekihumuro ekitubasize kweza kandi hati mbendeze etame nungi eya kabiri eitur muntu zamu izobe okay konkambizisye ngo seasoneji tunungi akube inomushana so mubase kunywa mizi na mnonga abana bahishomero rigana abana bahishomero na nito abazire tubase kunywa hamizi munonga kugira ngo embiri yitu esigare ina mizi tukubasa kutambura kurungi ojike ngo amizi nekintu kikuru munonga nikuyamba ombongo gukora kurungi amazina ni Godwin Nsimire kandi ndiyo mushomesa oshomiso wire buringwe myaka ekuhikiye 16 ndiyo mu service shomiso mu secondary na shomiso mu university na basa no kushomesa technical institutions hati ni nkuranga director wa Muko Vocational School Muko Vocational School okay so shomese bye mukono mizi okuombeka we are skilling and we are doing very good work so mbona murambuguza gamba bazo turabire mwaho shomise at least habiracha tutenda kukakasa shomise hantingi shomise bigera secondary school ribanda je nibanda yes shomise St John's SS ya hisingiro shomise Citizens High School ya hisingiro ya wechitinisa minister wa Mirama na shomise countryside Rusoga na shomesa KIU and St Lawrence University hati na shomesa na Muko Vocational School mwe no kushomesa ko nshomise kandi nyesima kugira ngo ndiyo mushomesa kandi ekindi ninchikunda munonga kandi nkunda omushomesa ahori tejamatu oturikirize echo tukitira baju ninkoranka cha person wabashomesa ba private teachers abo muri Imbarara City and greater so when area yindumu neyo kusavinga abana bishomera hati nyowe kandi naho nkorebera handi atrio trotare hati nayo muzushaka ni murebo kukande biyabyije mwata of course hati inkartaringa from active service mu ya secondary zezo hati ndumunja in politics kandi nenda kusavinga abantu bambarara City ngameya wabo wambarara basheje njiraho nohonde nyogo nagura mana kangarana tato mushomesa kandi kabyahinduka mbona tontoda otworeke ebi twine kubani twetantara omukire nkaka
akutiro tugarura abana bitu aha mashomero abo kwa watoreka ko shomisa hande ngo zona kandi watoreka uko kumanya abane bizibe bizirene barabamu na ebitwine kubantu etantara nkabazire nkabana nkihanga okutwara hamwe webare munonga charity n'abakutureba TV West ati enda kubanza kubaretera ka background ka COVID-19 nakabire kukizire kakateganisa omuzire kateganisa omwana kateganisa government n'omushomesa kamuteganisa nangwa bingi katuretera na financial challenge katureteramu nangwa n'oburwire stress so byone biturere tukora omanyengu omuzire aine stress omwana aine stress omushomesa aine stress na naskara ageti aine stress n'omutechi aine stress buli omwe wena ora agumbe n'obugana omanyengu aine stress konka stress zitu zikuyingana kandi okugamba n'ekintu kikuru munonga because ko okugamba ohwerwamu ekyo tukitira arubaju omwuga gw'omuzaire omuka mpango munonga kandi ntwenda kubahiga abana kubarije kuba bagaricyo muka of course hina bakiri yo mukesha hezi konka hina bagezi ubwo mwana yo nakugenda ahishomero kwayizire kwahumwire okebireho mbeta bavyeye okareba kwabire na performinga okareba either not sabe nazihandika okareba amuko kugambe cyaja nyoni nshashura school fees ati mbweno mwana agenda byeshomera kuba nanyenka byeshomera but omwoga gwitu nkabazire nugusigara umuka tuyakureba abana bitu uko ba performinga na mnonga omukushoma kwabo ebitabe bicharity abazire nyenda kubahabura heki umukwate kitabo cyo mwana wawe uze uyu mukeso bibikure obirebe nango binunke muno kubinunkamu amwe mbambare senjayi amwe bakoresa sigara amwe bakore ibintu byota kucengaho mukesi yabo mbweno mwana yareta keso mukapa akagiteka nyaburi bomuzire twaro mumoga bwo kubasa kugiyigura okarebamu okechebero kareba nice kibenki taking a place ochebero mbojo abo empare zabo ochebero munshaho murebe omwana wa mu identifying kare kugira ngo niwo muziro gere cyuwagambaho omucyumuro akona kahaburu wakubure bitabebyo kaguma no bikubura yamuherwabyo hina bana ibakuhandiko tunamba twesimu andika nkoko nyimoto namba twese nyaburi wo muzire ekitabe cyo kinkubure orebe nyumokwe orebeze nambe ziriho kwata airtime tari ya sente nyingi terayo eze namba zitera umanye nohogwo ohire muhara wawe namba yesu nohogwo ohire mutabano wawe namba yesu umanye noha mankata no tera no uranko gurusu rwago rwego exactly so ebe nebintu bingi ebata kumanya kandi tuzaguma ntubashoborera ntibegesa nakega bura rwago rwego rwaja mhawa yesu ita so ngwenu abazire ako nakantu kake agata kutwara bwire buringwa ako kuchebera ako tukara mukushoma byo kujamanisha shura fiza yishomera because omwana omwoga gwo kumukuza no kushoma kweye no muzire no mushomesa no community nico nasimuro mu kubanza community bana ibaba we charite kurubaye barababi omwana wa hino kubaye bamukora obeno some responsible citizens ndambugana jata nabugana mhara wawe charita nabugana mutabano wawa yabariya chikuyambo chiko mukacharita hati nakasheshe no chera uchiko mukojo tukonka kabangira bakureba otaruhunama omwana hora murebe ekibaragambreho binazi bo mwana wawe zayo mugambire abazire bingi kubagamba ha mwana wa muriga mwana wanje abana naba.com muriga iki ushanga ngo mwana omuka no boss niki aza hishomero abe chagaro azo mu community abe chagaro no teka ngo yakura nabaki hazo ryaho no bebesereza it is not nice kandi mbahabura ngo mbase kutwara umwuga gwanyogo mwene ncebero mbitabobyo ncebero mukesezo umwana mutegure debe myende yayo naza wese mu butere exactly debe myende yaro munaza kutwara hishomero ubwa mini iyo mwene uwo muzire ukahereza umwana mini akagitwara hishomero yahika yakajwara minejo ahishomero abashomesa bari yaho abe naza kuzo mu games and sports abana bari yaho no jana na ronda ki obuntu buke
niburetera umwana yasisikara kame nako kasigaze warebe ikubasa kumuteganisa kisigaze kandi umwana munwane mubabanwane mubuze umwana wanje wanonda ki nyabanje ninjira kubabuza nkwereze ki noyenda ki icyaba kiruhunje muhereza cyacu tariho mujyanti niza kukireta next time kandi umwana yanaza yishomero igeze aho mutware nyo nyitwarire umwana wanje n'abatwara n'abateka yishomero bona konka kumpikireyo hine challenge y'infacing and this one goes to the teachers kucyo nakugirira ngo uburyomwe aine stress konka stress yawe rebe ko wajimanaging twina individual differences rero mbwenu nyoni nkwereze experience yo kuba administrator kashomesa kakuta secondary school kandi deputy teacher wali I was an administrator. I've been an administrator all the way. Nimanya who a teacher is, nimanya mwana who he is, nimanya kuba kumuhandolinga, nimanya mwana ngu wamukwataje nomwihamu ekyokwenda nobi yakuba ine mico mbi kankwereze cyo kurebera nyonka bugano musigazi akoreza enoka ni mwijiko mwana ogwa kana lesa sigara nja enoka tuchwa sigara ati master ningu jicho nagarika nambugana tuchwa sigara tiningu jicho nije namjant enoka kandi kundu kubugana noreza ndakugurura pact ya sigaro jireso giheze rero kora giheze mo jihad otargarika kujiresa yajya master sasa ratinda garike kureza mwenu kana hika akatoroka ishomero nambugana mutawuni nambugana ine sigara yakagitira mu yaje yagiteka umusha kandi namureba nkaguma ho nyemerire enoka nugamba stindagire gabi yamanya watoroka orije iyo mukabarije wanorwo mukashe sigaro munshahe bayo mosya ngira ke kosye umanye ngusigara nimba amagaraga ko kugirese yosye ha umwana sigara yagumba kikwasara kuyahereza ati master sasa intu wakora ki ati nabanyine sigara yanyosya koza kagire kora yamosye mpara yona nankufukusi ni mangu sigara teka muita namgira nti enoka chwa sigara akachwa sigara takureza enoka nomusirikare murunji munonga nasavinga kurunje akajya to wanchwise sigara nugodu natkando kujinchwisa tarantire taranjumire tarakozireki just something simple umuzire omwana omushomesa nikabasa kumuretera yabo umugasho and I appreciate that so obukodyo buke Chirezire challenge yiwashanga omukutwara abana nkomuziro kabetwaro karebe chiwashanga hati no hikawe shanga omushomesa yaba rough oburyaho reba rafa mwana kozi nyondi omushomesa mbende ho nareba omushomesa har rafa mwana naro omushomesa nayebuza najya omushomesa we ona tokora ngogo mwana no wasenia 1 engata ya senia 1 yagambirogo mwana of course atakagire mu nshonga mwino makonka kuba kwijo musinia wanu batwara pads mwino pads ziyatwira last time zona bakizinenga hi bashizino mukesi requirements nbajano benda pads omwana engatatu ati pads mbentaka zikorisa ate na leta hibiri nyine zindi mukaga omukesi zakuzireta nuko zireta of course no mana no buserupa mbaba busigire roko leta buserupa kese zo mudomu ziriyo zipangire ziriziti oguno mwana wasinia wanu nobumwe engata nozimanu bazitakweza yareba waba tu hash environment ine cyaje cengere obanonyetegereza hato mushomesa ari yamutireho da akazitoninga she that energy yagiteka mwana nchuche yasinia wanu ego buzima umwana nargaha nazo mudomu na committing suicide I know obana munyetegereza bakutureba TV West nsi waje muremereza atakashira omwana yarga ya committing suicide because of you a teacher being rough on a little child omwana wa senior 1 ogo mwana nyensya tokamanya abana bingi nyoti ndio mukaroti nyesimbere kunga my students sabinasho mise they are the ones hyping me, they are the ones arumba kora bucweki hembe kureka master wawe yakora ki yarabo abo kugira ngo tukabantu batwariza je tukubahabura what to do omwana ogwo gomuzire yako meeting suicide I tell you are questionable
nimba shaba bashomesa muyambeho abazire omwana final aresire pads yaziteka still naro mushomesa yo nakebera nanda kureba any mistake. And the challenge with ladies abashomesa babakazi abana babikino mugenda mwenda mweteka competition nabo acho wachagamba yes ati charity tokora wagendo inakashoke kawo kakozere okikaha kakoreba na muhara wawe uryaho nonyerera noreba ikituma cyazimba wena I don't know bine maka kantu mukeyihemu on profession yitu mukatecha bajo. I want to be honest. Mprire abashomesa abacara kazi muri abazire tubona of course muri abazire abana n'abana banyu konga shishiro mwana gora kashoke rero nyewe metro ni wenta kakozerere iwiwe manyiwe niwe rukora kashoke muzire oijo yikozera kashoke kawo sigiro munwa we no kurebeka je mushomesa akore ati niwe nyina wa charite atoke bisa naho naenda byona no shanga nguna na penso yaba ya leta 5 akubara he matu ntwenda penso mwiroko mugerete endebe kaje yanyina w'umwana eremuneretero mwana yaba panishina no kurondereza umunda I'm telling you ngwineje so mbwenu tubabazire tusasira abazire natandika no kubagira ngo covid gatwa affecting atwena haza twine stress twinira rero mutakumanya twine A and B part of us haruha karunja kinyina kinda yete A nyine munakabo munda kinda yete B na nyembera yatabukaho nintabuka nkumuziri mbwenu mureke torobezaneho tubase kutwara abana bitu kurungi omukushoma kwitu kutukuza acho kutwara abana hishomero omwana wa wana omutwara ninga wamwoherezayo manyango al safe how wa mtwara noha taxi letter mwidebe y'abantu taxi ya mtwara wafune namba yayo okay kore wa muhakatukuru for example nyoni nzarwa katukuru yatemba kapchi ya hometown wakapichogwe mu mpero vunanyizwa otkora shicheho okwatesimu otere chishani che namba ya mtwara dero furne ne namba yo wa motoka deriyo kora hikoriyo koryo musurwa ohinjire okwataka sumo kateri oti webare driver omwana wanje wa mushayishomero yaba naza hishomerere neri wa mushayo na mushya konka yasiga bucket inkahi omotoka ugarko mje okay bambi bucket jumuntere bucket yibasigo omotoka hato mwana arya hishomero yashanga yori yar kursivinga ariyo na munyiga umuzire tine cyo rukora ki cyo kumanya so these are small simple no buntu buce munonga obutwine kufollowinga tukorese mutwe yitu kugira ngo abana bitwa hibari bari very safe hari hasha haruwe bakati ya direta kumbe yagisigo motoka omuzire kuri atoyine communication yona tine cyo kumenya I think no reba network yitwagamba wa boda wahiko wa taxi tere namba ya motoka yatwara umwana muhe namba ya yesu kwara hikuri ojiherezo omuzire hatu watere tumanyo mwana yahika hishomero na nekindi mutereho abashomesa ababakushomesa abana banyu muterumje umwana wanje yahika mu ishomero ariata arukurungi hino mwana bakurugwo mukati ne businja rukubi byo natwa muhereza mwenu kareba yaburo businje na munonga abana babicho shanga yaza kubirondanka handi mbweni jeza ho followinga exactly jeza ho following hotel ho metron hotel ho deputy hotel ba head teacher mbabare bizebere hotel ho teacher we grass teacher obase kumanya umwana witi yahikayo ekindi attention safety mprire on road twine accidents yatro obwiro bwinji no bra following up ushanga umwana yafunanga accident somewhere tugeze ku following up kureba abana bitu still bahikayo because omurangwa gwitu no kukanka ahishomero ekinde kikushembayo ninge kikwegita ari ebyo hino go kushanga nturgo mu cyaro kimwe ko katwine mabana bingi bakuri ku mwishomerero bagite reka abantu wani kugira ko baraza yishomero wa Charite no wa Godwin babemba banyana
ka sabuni ka waho kare ka waho wa godu deka nankire kankuhereze mbwena basiniya yomwazo ijo kumnaini batu arambuine very good experience. Yes. Omwana omwe abira atine sirpa abe atine toilet papers kunkaba ino wabo ori abira ine ekurenga memu yajikwata yajimuhereza toilet paper jigita zabo naraba shomesa bamureba kunkaba hunama. I was very keen ndukureba what is taking place because ahamwe Charlton mbire ndio mu UK mbire nishoma kandi ndikutambura umuranda no mwe ndukwetegereza mukache abantu mba respecting humanity emichwe n'ekintu kikuru munonga and let us respect buri yomwe oturashanga oba no murema obaryata obachikachi mu respecting kandi muyambe tokamanya ubwo mwana kwasirika toilet paper yakamuhereza nashemerwa namureba naja ubwo muki naija kuruga mu mwebembezi because kuri wabo tubatire yontana so kuri yiba kuruga exactly konkatu bagenda barhamwe begisire bakagenda bari abana bona tutubaraga kakoba yes wa Charity wa Godwin wa Kenneth wa Bridget wa Dickson bakwato muhanda bona bagenda kimanyisa bahika kuntu baza kumara ni hamba nangwa nabana abo babatakushanisa mutuma nogiro utakireba nko mwana wawe yenda kugira munke mico mibi urayija ahika yatukonka Charity ato mwana wawe nagore iki neki atwunka Godwin umwana wawe akozere iki neki hati niubonaho kutandikira so no mwoga mhango gutwine kugira tukabasa kuyamba abana bitu omukura tukuyamba abana konga no kuyamba ihanga tukuyamba ihanga no kuyamba abaziri so we have to have experience bitweta kuteka so mwenu okwega okushomesa no kwetororo murutwena wa boda boda oyino mwoga muhango go gukora mwana witu wa Uganda owa journalism oyino mwoga muhango ogukora mwana witu wa Uganda Charity abana bamba kureba hata TV bareba Charity is an example kozira kashoche karungi she smart kunda kurenyenda nanye mbenka Charity inspire them when you are going to speak gamba sense abana bahure konka yagamba mazima yashoboraje yagambaje imwe numbareba nkabana bitu nubetegereza there is that individual difference hariho tarayetegereze hariho rayetegereze hariho rabireke hariho tarafeho the individual difference ne twahora ya Charity nakundeke mweshingiyo hat Charity no ryengo nyotinkuri yango nijo ni individual difference. Yes. Charity no basa kushanga wanywa nkamate no shasho munda nyunanyo mate tinkushasha munda that is the thing niwo kushasha munyo tinkushasha nani pesha ninga Bridget yanyo mate na shasho munda o yari ya chapati so such things oshanga na nemichwe nemitwarize tutakushana kushana kushana tukushana so inorabira Charity tiaba smart kondi je Charity has always been smart. Yeah, smart. So, namisho nagareba gahukana. So, nebintu bihango munonga ebitwine kumanya ngu omuzire omwana inbihango ebyo ine ku inspiringa mweji wa amwana wawe kandi nabashomesa wori yahishomeraho manya ngo go mwana nyensi yani warakuyambe cyangwa akastore kamwe umwana omwe akatuntuze bwo mwishomero yahirwa yabo mu polisi mwene hakana haraho master yamureba master yabaga kuya parkingire yamurya tinkahirwa nkufuna atyo yamjati revenge yamjira at permit yawe ringai kandi master kata chimwisho at permit yawe ringai master katine permit yako taraje kubuza yamutere chipapara yagarika yamukurata nahandi yagambira nabandi atumwemereze mwene mutere papara mpaka agafering nanye muto charinga chifurikirize yes ondijo akaina kapapara keye kahandikireho kiriya kariya ko kushashurwa sente karigire no mwembezi wihanga kuyakahikiza umwana yareba nuwe ari asosi yo kushashura kakareba yari master we njati master ho niwe wankozire kwe yiwo kashashurwa akakapapara kakwata yakafutana akecheka toke katukushanga yakafutana yakanga yo mu office yagaruka iroko tahenti nozagaruka kufuna sente na hatta kazifunaga
konka bwakantu kamwe kuwakora umwana kamwe kati akuwa mutwariza kubi abana nababika ajya mu mastoria metronoria tichoria nankoria reka tube barungi tugezeho nubasa kwanga tugezeho kuba barungi omwana okupanishinga nyonkantera kiboko tinganda nkubiye charity namwe nabana abinashomise ngwachimanga kambatera kiboko nkaba bigera za citizens inumwana unatira akajunwa nkamushanga ina akojo kariyaho kakumuteganisa n'abareta bona nkabatera kiboko bajunwa and they are very good people abamwe bari hakati tutinda bagabe mazina kuba kumwa ya master we barokatera ishitwatwasiskara mwe shenda ya senior 3 iyo ninga enda ya senior 1 nindaki ombwiro obana munyetegereza bakutureba TV West so reka tupanishinga abana konko mwana obanza omworeke cyo kuza kumupanishingira nyonka mweta nkubuza tuwakore iki neke hati mputeri zingaye master mazimansasira tati kusasira kuba nakusasa no kugaruka nokora mputera munkisha to oba mputera munkina ubitano kurigerera iki wakora iki nazaba birukonka kurigerera iki wabo kozire tukuranzya okwimusya okabo mweji murungi okabo mwana murungi shwaka shemerwa bitu no mechitinisa cyo mwana graduatinga akijo cyate shitukuza kuguruka atari yo senior 6 iwerinda hata kukora points aze makerere yamara kurigaho twete nza kuba turi hatushemererwe twena noza kubori yayo kusmilinga umwami Godwin nsimire nowe twine nkomjenyi kandi no mushomesa ahashomise hona yahatevya kandi na hate cyari ahabweco ino bushoborozi obwo kubasa kutushoborera hambera nkeji turi on program ya Sisimuka turi cyo butunyi charity omuhereza turi aha kugarura abana aha mashomero ebitwine kubantu koraho ebitwine kubantu etantara ujya tugira abana abihangarungi eryanye nchakare abataradukoreho revenge abataraturebe nk'abatarabafireho kandi tukuteka ngo kikabenje bakirungi abana abagiranye nchakare enungi twaza kuzaho kace umbutumwa bw'abashubuzi banywani bitaho kutaka sente nite tukabahoje kana no kubasagumza mu buherezo bwa TV West kuturagaruke tsakwa ntwakira esumi yawe ututere ni wase kutongesereza hambera ni yemwe inga wenda nobuze kibuzo obundi omwami Godwin akabasa kwa ansa yacho katumure netugaruka The search for Miss Uganda is back on Star Times Makula Chika. All regions compete for one crown. Who will be the next true Ugandan beauty queen? Do you have the looks, the brains, the confidence? This is your chance. For registration, log on to www.missuganda.co.ug before 20th June. Miss Uganda 2025 premieres on 27th June at 8 p.m. on Makula Chika. Stay connected on Star Times to watch the journey to the crown. Miss Uganda, true Ugandan beauty. This search is sponsored by Rian Esheri, Sino Mbale Industrial Park, U-Home, Xiaomi, and Tico Safari Lodge, and lead sponsor Tianao Furniture Manufacturing. Your content, your kids are back home for holiday, but it's not so good. Turning there, Declan Rice equalised. DSTV ne kwanzurira ka wiki akaburyomwe hato no basa kushashura DSTV aburi wiki hazoshemererwa umbuzano bwo kukunda ahashirinje ku mitano uri kushashura rebero mushanju nureba TV aho kwendera hona DSTV eka yawe yebero kushemeza DSTV ne rebererwa Uganda Communications Commission.
Omubare gw'abantu abarukwata oburwaire bwa mpox mu ihanga gweyongere kandi abantu bamwe nibagamba kuba bafire. Oburwaire bwa mpox nobujanjara buti okuhikanira kimwe n'omuntu owayerekire omanyiso n'obubonero bw'oburwaire bwa mpox nkorohererwa ha mubiri okwata ha bintu ebirikozi bw'omurwaire ninga amaizi agakorwa mu mubiri gwe. Obu nibwo bumanyiso n'obubonero bwa mpox: okuhemba omuriro, orohererwa ha mubiri, okuhamani omagara gona na n'okuzimba enturugunya. Okwo nikwo orikubasa kwerinda oburwaire bwa mpox. Yetantara okuhikanira kimwe omubiri ahagundi n'omuntu okebeirwe kikahamibwa kuba ine oburwaire bwa mpox. Yetantara ebintu byona ebikozesibwa omurwaire oine obubonero bwa mpox. Guma naaba omu ngaro orikukozesa sabuni n'amaizi ninga kuguma n'okozesa sanitizer. Tunga omubazi okutsirika oburwaire bwa mpox waba ori aha rutezo rw'okubukwatwa. Kuwakureba ninga okateekateeka ngu omuntu aine oburwaire bwa mpox, teera aha namba etari y'okushashurira sente note munana note emwe note mukaaga ninga otsindike message ya busha aha mukutugwa your report ahari 85 note. Obutumwa obu nobukureterwa Ministry y'Amagara n'abakwatanisa n'ebindi bitongore. Are you a woman with a small-scale business with a dream of growing it to another level? The GROW Project is here to support you in realizing your dream. The GROW Project is a government initiative implemented by the Ministry of Gender, Labor and Social Development and Private Sector Foundation Uganda with support from the World Bank. We support women-owned businesses across the country to gain hands-on and business management skills through training within your location, business financing through grants and affordable loans, and infrastructure in your areas of operation to enable you to increase your productivity. If you have a business that makes sales of up to 800,000 Uganda shillings per month, the GROW Project has the tools and resources to help you succeed. For more information, contact your district or city GROW focal person or call our toll-free line on 0800 307 777 to learn more about how you can benefit from the GROW Project services. The GROW Project, empowering women economically, transforming communities. Mothers of Africa. Mama, will I ever be the best daughter in Uganda? Well, you've got to be like a geisha bar. Staying strong and go on so far. Never give up till you reach your goal. Okay, Mama. I'll be strong and go so far. Lasting long like this geisha bar. It's strong and lasts long. Like geisha. tabarukayo omukahumurako iyo myano wetunze cyo butun charity omuhereza kiriya programu ya Sisimuka aba Swift Initiatives Limited baryaha okongera maka sente kugira ngo ibase guma eryaha kandi abo nabakwatana n'ibyo munyoreko mbicweka byanyu simuzabo zimozera ba screen basaguza koporraho baterero basekuro kwa kwasa kujwana nabo then aba Sting nabo baryaha ako kunywako nika switching your life on again ekikure cyo ine kora no kwatece ngo bibiri cyawe cyonko kashuma yifa buduka obwa ruguru obwa murrano obase okwegurira ko kunywako taka urabimuko kahururo tine mano kabura tingwe hati mukamanje mirimo yenajikora ntaka kurraje kandi cyo kuye cya Sting kiriyaho kubasa kugarramo otwani aba day to day nabo bajya bashitami bakurondera ibintu birunje munonga babito mu supermarket eji kandi obasa ukutunga ibintu birukwalite mu kayawe na nahandi kakujya mu supermarket eji ekitari muno muntu na nemotoka na nenyonye byasigara byo nabiryaho basa kubashanga aha round about yo mu kijungu aho mu rembo rwambarira kandi aha ruguto rwa Masaka Kampala hariho ahiba kweta ha Ajipo Motel kora hikawe benho watembera mukono gwawe gwa buryo noje kwano hika round about eje mu kijungu waenda kujimangu niye ha erection cha Bikira Maria hatu wajiroti nono reba day to day supermarket tahamu ogure cyo rukwenda chona ekiri quality kandi asente zikwizira mu nshaho yawe bajangu wagura mu bwinji
na nombahango ebyo takubasa kwecerereza nabakutwarira babisya aho kuba nonda kubitwara esimu yabo not umushanje not umukaga not umukaga ndijo not ibiri tera hati nibija kwakira kumanye biro kubaga omu studios chine omjenyi witu owaiza kutwegita ho munywani wanje eshaje ni kumanyisa ngo twatu ino mjenyi kana hata kiriyaha omwami Godwin Nsimire omushomesa rangano senior kana yona tutekereza ebyine kwambye tantarwa process yo garaba nabita amashomero nababa ashyikireyo na nebine kuba batamburiramu ombwiro barukuba nabashoma ngene binje yabishoborire bitatwagaruka kugira ngo wano yena nibasa no kutera hakasumu wase kugire cyo wamubuza ningo twongeserereza aho haryebyo ebyo kora ngutine kwantwe tantara ahabwenshonga niyemo hahi nakakatiriyo katwongerereho then abanyuma turinda abamasomo gate Charity hati obwiro butiriyo mu murembe ogwa.com bangweto gwa.com ningasho murembe ogwa teknolojia bya karmagezi byeyongire amashomero murebe cyengu mwatera hose security y'abana bitu abana bitu ntubabohereza ngo mbarinde kandi tusimba ngo mbarinda kunka mwongere muka security hataka teknolojia yes cameras mutereho cameras aho ageti side yo wa dormitory side ya domu yabicaho domu yabojo okutaho mwishomero nka ha fence tutereho ka kamera director wishomero ka kamera kono katekaho garuko funana app za simu yawe aho kuboruhona no banorebe kikutekinga press mwishomero yawe headmaster aho kuboruhona na wimuka noreba umwana ahishomero okwari umurembe kugurabe n'ugenda nuko turagumenta tugenda itwe tukashoma umbwe utwentushoma koshanga ngo notoroka ati norakurebe ushanga hati master naza kwirusya ko confirm cyumbuga na mwiruka I remember those moments tukushoma turi Nyakayo secondary school cyarte niyo katoroka mfite tukatoroka tuzoko mu kiduka kubera franka tenda toroke kuri yemeneke mutoroka mugenda mugura yemeneke mugaruka bwapoka bukabutaka hanziro bwapoka shibuka butarowe nintekate nabwo abantu bakamba manyango haropoka just ukogenda kugura umuneke kugura kabanda kugura chapati ekikijo so hati obukaburyo murembe eso bita ya screen yawe noti mwenda noti inamwenda tera hati direct watongeserezaho direct wabuza nagwanyuma turebeke ngo twasumutse ningembera yabana beito garka mashomero nababashikire na no kubarashometa mwe giyo no kujimaraho oryo muzire oryo mushomesa oryo mukuru wedini oryo mutegeki basa kugire cyo watushoborera kwaho tuzakurraje yes so mwenu security kuba kwimprovingaho atuburiye nani kujya gute tukatoro yabare kusimana no kuba hwa TV West urukureba rogamba na Brian Chargaburaya otyo twakwakira buzima naterani yo kasaruni omuri butagasukarejeya ntunga mu district twakwakira sebo ninyenda ngusine omusomeso bwe nirumwe gisogwe konka okusinga munonga ninyenda mu manyungu nitobazire ino kutizoro na fabana bitu yes abo kuba omwana nahumura iwo muziro zo misho gomwana tandika kuzwara mu mini iwo muzire niwo wije muka osinzire oje mukazi ningo mushija iwo muzire echo akora chona nwenda ngo urwane oyumbe no mukazi abana bajyaho ne bareba mbene byone byo kuba no ukora no bano yerekerera omwana ningasure cyo koro yeke no bano yerekerera umugongo yes mbene ngira ngo nito bazire atuke tukorera umwamagezi aho umwana nana areba tarutaru etwire mukaje wabo mwene je tarutaru yaruga akakwata akateko mbana bagenzi bayishemero akenda buwenta niyo strike yo kura ngishemero kana gajya akora strike nabwo kugira ngo imico yayihiro wabo hafi ya leta no mbagenzi be Charity begins at home Chargaburaya niyo kasaruni umuri butagasukarejeya ntungamo yabare munywani wanje wa New York eyo muri ntungamo
charity begins at home owiba hekira abana yerekera wo mugongo mbwenu haven't you lost the authority okugambira omwana ototakora eki yebare munongo wakarejeya kandi we bari kusima hello sebo twakwakira hello warekaho TV seti yawe ya volume yaguma higuru so turahuruzane sebo hello bitochendeza volume ya TV seti yawe atariyo nahurire bya TV kuniya yargayo kare ngwenu yerra hare na TV utakahura volume zombiri yanje na ne ya TV niza competinga byange bijwange obure kurra ico kwenda noti ibiri noti mwenda noti ina mwenda Godwin Nsimire umushomesa aramuna tutangisira zari ibyo twine kwantu etantara umukire nkaka nkabazire nkabashomesa nabandi hello yes twakwakira dia orirota amazina hiwaterra na necho rukwabura ninge cyo rukubuza wantoro kashi ntanda yendishe muntu akonjesereza har batahi bitu tukarebe twakwatarru yari akira akatwine kwaburana stari yakihangande jumara hello esimitu just screen yawe yanguhirwa hello nakwakira amazina eyiwaterra ekibuzo ninge cyo rukwabura amazina yes izina rimpagura amazina abo batwara abana b'amasomero abasomesha bashayo bazomukuwa kwana basaba abana bitu chogereko abana batwara abazire abasomesha abana bakaba isomero bakwana abana yes ege kijanye na mukigambo yebare mnonga tubone cyo twahenderera yimwe bashomesa mwimwe namatingo ko abitwara ziwo bono gumuri yo burire ati let me tell you teachers yanshonge yagamba ngu izoba eyori kwatakana okakashaba kakakwima okakashaba kakakwima enchuche yasinia tungo urumono lishabe kakwima nibwo manya ngu washwara kandi wayihamu kitinisa omumagara gawe ginseje gona ninda kugamranyo in my experience child yobushomesa nkaba ninkora umurimo gwanje professionally so bori hano gamba bona boshomise mbajangwe ya master ya TV they testify nkaba ntakubasa manyogwe no mwana wawe umushomesa yo muziri kora abakwani abawe nabayo mbakuzarwa no expecting ati abashomesa ejenshonga yibagamba nenshonga nkuru guriyogo muze nimbasha bakora abo inogo muze direct muzogo gwaguriyo mwishomero ryawe please no muze mbi nuguza kushishira ishomero nuguza kushisira future nuguza kushishira career iwe mwegesawe kandi no washisha career yo mwana yenda kuhendera ndukusima Charity thank you for hosting ndakusima Vision Group abo kubasa kuleta omuramwa omurungi kandi okubana kumachingana na obwire bitwagamba byabiri bigabo birungi kandi byambyombe kihanga nyenda kuhendera ndukubendeza tamunungi haza abashomesa mu manyengo bwiro bwingi second term niye kirakuza mu strikes na ba directors na ba headmaster mwena kitwantu gamba ka computers mu cameras mukatecheho base kuro kutwara inda mashomero nasigara ndo Godwin Nsimire kandi okwenda entebe y'obwami yabwambara city kandi omushomesa omutendeke kandi okura nakunda profession hanga ariyo muhwezo wawe hanga ariyo muhwezo niko twahenderera ha bisensi no yashira ha gate nabwo cyo tinyine kuba nindenga hwaha kama abaseguma nimwe kandi mwakire bisensi no neri shorunje mutaragaho
akace ka muzeyi ibisinsino nakakushyibwaho icyenda ngo nywe kabiriti wamara kunywa kabiriti n'uburira waba kurungi amagara gona waba kabiriti. Metropolitan International University, a multi